Kumusta ni insan mo lo, Auntie Panyang? Mayatan, kinablong abaga na. Mayat matan, Diego kaanakan, naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam, tanalaing tay mangilot dito'y lugar tayo. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay, naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Un nga ron naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagi na anaibaltog. Ngala, tinapatag. Naimbaganan di kasinsin ka, Antay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta store. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan tipanyang dita paraangan na kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinangitarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Eh kustaya, mayat nga ron tasan da pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na tadadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagi tayo nagkauna amang ngilot dito ikat natay damatan. Ta lalakay na ngaminag. Wen nga ron jak pa'y nakitkita day dya mangilot kahit ngam ko na damot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wen ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amon o pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging ka diita kat di ka pa'y agsikaw. Mano atawon yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang ano agpa-check up kayo balasang ko. Ngam tay agururay kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante, no anyat ko na na. Di yun ibaybayag tanay, mapmapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw, kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam iti insingasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapno mo tanon niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak mateng. Masapul pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag ka ngamin. Nalukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagi. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringkatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim basulan. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam at awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Apay! Ay! Apay nakadalpisak kamot na tanita paglablabaam. Diya makata, der! Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Kanyat na pasamak kan kabirain. Naligos. Ay, Diyak ka palan ti tumakder lakay. Tulungan nak. ay saus, nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ngan ijay ayan nila kay tunay, ta ipailod yaw. May mayat no maipan ad agos, tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos, sapay nasakit ti maligos. Kabalam ka day ti magna? Saan unay tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan ka antay ti day tasilid ti pangilutakin ka. Itangamin ti talaga apagil ilutak. Ha?
Saan aditirwar, tata? Saan? Tamasapol a sagrado ti pagilutak. Madi, no ado ti mangbuybuya. Pala, umay kan ading. Uwan, tata. Oray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidig laeng may. Agtugaw ka lang dita ading. Yala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahi ta amang ngilot. Isunsamat nga karasubli na kita'y babakit nga umay agpapailot. Tanataer nga min dahi ta amang ngilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadimat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo may garaw-garaw ko ti saka ko. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Hanggang datayon samot laang ti saan na siningir bakit? Tadya daduma anapan ni Jikat nagbayad damot. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatan bakit? Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arod, agbuya kalat ta ditan, ta siya kung ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul ang mailot at agos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapanagmay maysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Sa anak mamagmag na. Alang arot Aganad ka. Amangan no maligos ka man iti dalan. Wan, di na kun urayin ang mangal daw tadyak amo na nyamanan nga oras nga gawidak. Dyak amo na dumanan ti pila. Amo matun ti kinaado ti tao ijay. Kurt, panganam nga rot ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin apanganan dita, lakay. Nay, nagkapuam Jigo. Di tama ni Storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumip ngatin. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapuak kami ni Gitalo nantay. Kat kasangsangput mo't ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y anaimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit antay. May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay mo't kit di aywan, total. Agpapailot mo't laang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog mo't tan. Epektibo mo't lang at taday ta, antay. Ay katawan tay kas padasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamutan ni Antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat si Kaman bakit nanyat panagkunam. Padasan ta amin awagas Kayat ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado kunak pa'y nga rod adalusak jemulak nga abakan laya. Naruutan dametan. Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga ureawan kadwak. Ha? Sigurado ka?
Wen, kan maburing ka mo lang nga agur-uray ijay. Amumot nga do ti dumaydayo ijay. Ala nga ron, angam no kayat mo, ibagak ka ni nanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan mo adaramidan na. Syaklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Ha? Nay, itaman pa akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Ha? Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan adagos ti pa nagpailot ko tapno epektibo. Ha? Kasta aya? Alangarot Bareng maadaan tan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Galing bakit? Nalamin. Arakupan nakmamat. Nabayagan adi nak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan samo nagdigos. Nagangdud ka. Ha? Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit ni, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan numasulisog ta. Ha? Man ano ko makitagasawa tamit? Saan pa'y kano nga ron mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Ha? Taapay ka no? Masapul kano amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. Adda pa'y 10 sessions. Nay, nakadumot a session daytam. Wen tapno sigurado ti panagsikog kunto lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Masikugan. Kasano nga agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talipasen da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta aya. Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Unantay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang ka no di na ilepas. Sa bay aklatan Sapay adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, saan nakamangal daw ita dito iwan? Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpato yung matris ko, Inal daw mata na mapan kaagpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita biring. Urayom mo't adumakkel basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mabalinday tan. Alan na, kakatayin ak una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, biring. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ay, kwa. Diyan ka mo. Basta ikanak di tabunga manggayaw. Isukdalan na kondo na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak do asino ti malabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam, biring. Ay, da kayo magayaman ti. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam dayta. Kabailam akanan dayta nagalsam amangga. Nga uray awan asin apagsawsawa. Kabailakan ti.
Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot dan bireng. Ha? Ay, tsaka mo, ante. Saan na ka nagbinulan idi na palabas sa bulan, ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kaya't maukuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na, Diego! Diego! Huston day tar aramidam dita. Apay ka di, antay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Wan, antay. Apay ka di. Ay na, husto day tantagawitan. Ingka kitaan di asawam. Madama manuti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpaiso, antay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan jay asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na ka. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay, kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ng ti sikog mo, bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, sino nga rod ti amati ininawam? Ni, apay akas tati sa lunsod mo ngay. Sika asino pa'y kumangay? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino ti amatain inawam kunak? Sika nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at ang lubulan nga awan napasamak ti nagbaatan ta. Ay, diya ka mo Ang sikamot na talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanang. Apay nga agim impake ka. Pumanawa ka. Tadi mo mo ilabigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakim. Makamu ka. Panunutan. Ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam ti agpaiso. Bareng mapakawan ka pa'y. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaun. Nukasta, talaga apimanawan ka anakan. Oo, nante. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Awan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang at dalalaki na. Amang ano atap mulaeng. Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na, nagsikaw. Ay, day talaeng Ngum kaslasaan mo't maaramid ni Bering tikas jay. No ibaga na kumatyag paiso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego ka anakan. Agpakuyog kami man ken kano awan papanam. Ha? Papanan tayo, ante. Marigatan amag na jay kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet ka bailan nga ubaan. Iso asi ka tinapanunot ko apagpatulungan. Sige, ante. Kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na, ante. Iso na lang, ta agpila tayo. Ta anuman ang titao. Wan nga road. Asino pa'y nagitawan ti number na? Umasitag lang dito. Ha? Ha? Nibiring mo't day jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Ne, isumot ti para awat iti number. Dahil ba ti number? Simrek nga tangag trabaho dito'y. Tsaka mo, ante. Insan,
Nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kan Tata Tony. Adun ti mangmangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi mismo kinilakay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atone ti ama ti sikog na. No bilang taag subli ni Biringkan ka, awatem ka di pa'y? Diyan mo insan. Narigat ti agsao iti patapos. Diyak pala masungbatan tayo ta. No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nagsina kayo. Kay kaya't ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko, ah? May maya tatawanan te sakit ti ulok. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumalaw kan dito'y balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit laang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun, nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng nga aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ta ti ibagbagada. Naibagak lang nga agsinadan. Ngem paypay sundameten. Kun kunaklaeng dayjay. Ngem kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdanada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawanan ti panagdanada. Kasjay dametan. Diyak kayat nga agsinada dagiti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray syakmet ha, abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadani ka kendaryo. Nangruna ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sasaritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, dani ka. Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano sikat ti kanayon ang mga apakan niya. Ha, di mo man ipulagid tinagmadi nga aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adanak keryo. Respetuan da kami kumamad. Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo itinasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo nga men tagpakumbaba. Tagpada kayo nga men anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siyak tatang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta. Talaga nga agsina kayo? Uwanan na, tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, tatang. Lukas nga ro. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Dani ka. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kinidani ka. Awan mo't laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay ngay nanang. Kitag may saakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? Iso ano kaya't yo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay nalawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi no agsina kayo. Ay, saan, tatang? Apay nga ila kuyo?
agpili kayo adwa. Urnosan nyo ti bagbagiyo, kat maalayo ti tawid yo adaga. Wenno, agsina kayo, ngam awan maalayo at tawid kada kami. Uy, Dario, anya nga iti maibagam. Kat sikat ag desisyon ni ti dayta, adani ka. Ay, unay matanan. Nagrigat matdatang nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sumbatan nyo kay diti damdamagag. Ngam ne, dak kayat amakita nga adda saan nyo pag kinaawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mintik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matitawid ko ah. Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga rin ti desisyon mo. Ganya pa ngay. Uwi na na. Santan nga agsina. Ngam, kas ano ngay. Haan mat nga kayat datata nga makita da nga agapata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit agbalbaliw ka nga minan ah. Si Kate agbalbaliw. Apay ko mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga ah. Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya. Nakapanunod kayon? Dario? Danica? Uwan tatang. Uwan tatang. Kit na pagnumuan mi. Asaan mi napatuluyan ti panagsina mi tatang. Nasayag nga ron. Ngumnay. Ulita ka. Tiyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at lang agsina kayon. Kit di mi itad titawidan nyo kada kami at adakilyo. Uwan tatang, han kami nga agapa. Promise tatang. Agbalbaliw kami. Nasayaan nga ron. Sapay lakuma. Tamatong palyo dahi ta akariyo. Mamuan mi matlang kadagiti karupa nyo. No agapa kayo manay. Mala. Agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan ka ni nanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malakaron. Agawa am tagpicture. Tamasinitak nga umabay kin ka. Sige nga ron, umisem kan, ah. 1, 2, 3. Umisem ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay Jayan. Uy, Danica, nakitak ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun asweet yu adwa, mare. Hasla italaang agpost ka itiladawan nyo ah. Uwan man, Lolit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita ah. Sana all. Nabasak di comment mo, Lolit. Sana all ko nam. Diya ko na rin replyan, diya comment mo. Ora tain heart comment niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, un siyak lang ngamin ti love na. Kas ano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta ay Owan, loyal kami ti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latatiin na yat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga
perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag inigam tayo ti matado ti malabasan ta nga tattao itay store. Ha? Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay, wala niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Muna yung pakinasweet data. Dario, Danica. Oh, kita nyo ang mga lumakuton kayo. Aan, Lolit. Ay, Dario, ikis na tapno makita dia. Ikisasasawang mo't. Ni, darasam atak kumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam itipingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman langan. Ay, Naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo pa. Thank you, Lolit Basta una pa lang kita na kada talulit. Umapapal tansan. uwan nga ruda. Ay, uba nakit di pa ya. Pakawan mo na. Panugan na kiday. Naglumag ka. Mubba kaya mo. Kat alangan nga siyak temang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan itipingping. Lakay, nakita mi kanya abalayan da Dario kendani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pay nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw. Taka yung tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasaya at ano nalailo dan. Kasjay kumakanayo. Saan da nga tanga agap-apan? Yaka mo Basta tong palin dati karida. Tano maamuwak nga agapa namanan. Pag sinahan tayo dati. Ay, bareng agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot tikas to yung kabinitan. Nakagulo-gulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umbat at yung kabinet ni. Naggulo man Di ka man matita. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalid ta. Sakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam. Patayabak da tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Ha, hanak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan nga magluto ka mat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang jalinutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka nga inlutuan. Unay mo tigas tang aramid mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutuam na daduma. Huh? Dario, Danica. Ha? Adda kayo. Umayak man. Ni nanang. Ay, darasam. Yung kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring, nanang. Mga daw din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplaan ka iti kapem lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Ag kape kayo ta itimplaan kayo. Ay na, sa anon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyar yung agasawa, anak ko. Kasta kumaakanayo nun. Katuan mo't nanang. Kasta kami matakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kita mi kadakayaw. Wara kamat nga wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpet kay waram tandang iti kagawa am ija salas. Kakasyak nga aglinlinis. Para linlinisak para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadag ita'y chismosa akarupa tita paraangan. Ulamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isimpa dagjay. Napanugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kaya't mo ti makagam iti kwarta. Trabaho ka mata.
Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam, takas na ti ugalim. Siga lang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan pa nagayat ko kingga. Jakon maisubli da ita. Kat anya nga ti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyak ton ti gumatang. Imot kakit di Ada kumamang aram kanyak, tasukatan kalanganan. Nagbayag kan nga. Hindi pala ko maa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno nawaya akmatan. Ay, nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadyakan no amin ijakabsat ko kat nuhan ko nga tong palanti karet. Urasyak mata. Ay, saan tala ko man anagkaskasar idi. Tapno saan ta marigatan ngagsina. Dayta nga minti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel ta ngagsina ta. Ta nagkasarta ka no ngamin. Kat ano saan tan ate agpamarang. No kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itin min iti inam ti tawid mo dani ka. Tamakaam mo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo. Itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti plano kay ti tawid kada kayo. Nanang, intid dan ti tawid ni dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawidan nyo kada kami adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta dani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, ta agnegosyo takit di. Ilhako ta ti daddo mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan. Kan adaduwa nga anak ta. Kaasida no agsina ta. Sapay kayat da kadagiti anak ta. Ornosan takit din ti bagbagi ta. Ay saanan? Isuntumot la ka na yun ti panagapat ha. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbagam. Sa nabalay, taytid ko ti sustento dagiti ubing. Awanen abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wen nga roda Awam met maramidan tayo. Jay met kano ngamin anak mo tinang ipilit ngagsinad Ay, wen nga road, kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumetlaan ti amin kadakwada, abalayan. Apay nga inlakom ti tawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masadutang hagtalong. An. May meda jay. Tayo inal daw ti kita, nanang. Ni mat Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubing ngay. Dani ka, tulungan na kuma. Abda na padung parak abakal. Kat intaray mi dito ospital. Anya? Pangasing dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti kwarta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarum ka kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag ka ni ka. Dapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinatang Si kapay tinang pilit kanyak nga agsinatan. Pakawanan ako madani ka asawa. Sorry. Agsinublanta ka din Tornuson tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangan ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Alamat ta na. Pakawalan ako man. Agsinublantan dani ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan.
Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpaka si ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang am ti kwarta, saka kundi subli kanyak, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailang am kanyak. Oray haanan! Tatang, inyagan kayo iti si Danyaw. Nagluto ak ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasain. Ay ala, ay sumrek ka pa'y barok. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay kahit mayat nga rod ti timing ko tatang. Ewan nga raod, ay na, nakasingsingpot ka talaga manugang gabay. Sapay kumata, di kanto agbalbalew. Sapay kumatag talinad ti kinaman nagparabor mau. Nakasingsingpot ka. Ay, nagasat dyan ako. Takaskan ka tinagbalin nga asawa na. Kinuray siyak mitin Nagasat nakamanugang hak itikaskan ka. Ay na, basit labanag dahi tatang. Alang araw din. Sana kung ngagbayag, tas umurag kak pa iti trabaho no madamdama. Malagaraw, ingat ka itidalan mo nga gawin. Tatang, sumurot kayo inton bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kawin umayak Mabalin aya jak umay. Si kamay. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang mo timapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa'y lang amin ida. Sumurot to man dyan sadot nga asawanan. Masursurunak na makikita ti panagrup-rupa na dyan bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam ay namabang-bang aranak sika. Nangrunan no ada ipapet-pet na kanya. Kat nasingpot mo jay asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat nga makukwarta na. Kurang iti diskarte na dyan bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam. Tanalaeng nga dumiskarte iti kwarta. Naparabor pa Ken professional nga main. Isu nga da natalgad at trabaho na. Gamjay may sa manugang kungay. Manalon onlay. Inak pa'y mapaputputan mo't iti kwarta. Ala. Baybayan yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado ti sopsoportaran da nga agasawa. Hey, daita pa iti may sa dilawag kadakwada. Nagriga lang ron ti panagbiagdan. Anak da pa'y lang anak. Nakaap-apal da nga rod tang. Taada anak da. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na balay. Pintas ti biyag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to daita Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Adda kayo. Tang! Nay! Apay! Kanyat ibagam, Jima. Maya man dumawat iti bulong ti marunggay yu, tatang. Kan kalamansi. Kan taybunga man gayam ti papaya yu. Tagrag-rag-rag na malangan. Mangibati ka iti alaan mi iji lugar da gabay. Tapno adda isang pet mi ijay. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ay, mapang kayo iji lugar da bayaw? Wala, tayo naman may iliwan niya balayan ka. Nabayag kahit adi kam nagkikita. Kababayin may, mawan may isang pet may. Iso adi mo ibusen dagiti natang di tarubayan, ta pasalubong kaw. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ibagang mga miniji asawa matagmula. Uray dagitala ko man natang ti imula na. Kadamang mula na. Nga madayjay kataltalunan. Adayo mga minumapanak pala ijay. Pambar. Awang ka mula na Kung kunamladay ta. Di mo ngamin pinili anay pag tinakiasawam. Kita am jakab sama. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pinta sa trabaho na. Iso amayat tibiyag da. Ada pa'y dualugan da. Da kayo ngay. Ultimo bisikleta ka awan. Tatang. Sakit anak kay nga anak. Saan kay maaba nang? Kahit masikog ka manayin. Saanan, tatang? Huston jay limang apo ko yun.
Pagsasarunwan yun to mati anak nyo kawang maipakan nyo. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Nubak nang kayaw. Wine! Ore aganak kayaw iti nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iti balay da tatang. Kanayon nakasermonan. Awampay na puuta ka dinak sinermonan lakay. Apay, anyaman timbagbaganan ngay. Katay sigod ngay bagbagana amom daytan bulog. Kasla di ka mo na iro, medya amam. Kas jay na mga talaga, no awan maipapapet kang kuwana. No da maitagmaw, ay nagsaya at ka kang kuwana. Ngam no awan, ay saus. Kasla kadaksan kan kang kuwana. Ay, masaksak kita anak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na manugang. Ha? Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kan saan ka no naimot. Ala ba kay? Tanwag swerte may gaburak tuman iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamot. Oray ko man no pumudno nga agswerte kalakay. Sama, agswerte ak to ba kay? Promise? Nanganan tatang, nakaluto ni nanang. Ay, nay! Nagbayat ti biyag ko tunggal umayak dito'y lugar yo baraw. Magan maturog lat kukuag dito'y nagdakil abalayaw. Katwa na, kababay mo't no pagtrabahon da kayo tatang. Ag-relax kayo kit di. Ay, win nga raud. Agam kababain kada na ng kintatang mau. Ang mga no'y bagada sa dutak. Saan tatang? May kay kit din, makan tayo. Para ba mong gaya man? Ay, rumwara kung bakay. Ni, alas 5 pelaan. Nasipngat pa'y. Anya taramida mi talon na ya. Ado ti maarami di talaw. Malating na kaon. Mangang kapay ang mawampay magayam na luto. Adda pinalong ko tinapay. Iso na ti pamigatak ito madamdam ha. Agawid ak tulat taninton pangal daw. Nanang, saan ka di nga gawid ni tatang itapangal daw? Kuna namat nga agawid to may mangan. Nga mawampay laang mat. Tinapay laang mat di binalon na. Inak ka di ayaban, nanang. Alamang nga rod anak ko. Mapan ka ni Jitalon. Pukkawam ni tatang mo. Awan mo't ni tatang ikitalon. Anya, ayan na nga rodin nga eh. Kuna na mga Jitalon ti papanan na. Rinikos ko pa iya kataltalunan. Kat awan mo't. Anya! Ay, sapay di na itugtugot ti cellphone na. Kasano ang makontakta nga eh. Mapan kami na balayan. Agyaman nakiti padang sa nga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na abalayan. Ay, wine, adagayam intundida kay abadbado ken sapatos ken ka abalayan. Adapay kalkalugong. Ay na, nagsaya atayin. Pag isaw, kasapulak ti kalugong ta nakunot iti lugar may. Ay, ala, mabit laing tay nakalain. Nalipatan nila kay nga intud itay. Nasa pangamin arimwar. Ay, thank you abalayan. Ay, pati bagam to nga ron kanya abalayan alalaki Salamat unay. Narabyan ka man na simang putbulog. Nagapwa man na ya. Di talang, ha? Ay, nakaluto kan. Agaw, kanta mabisina ko. Sungbatan pa'y ti saludsud ko. Nagapwam ko nak. Di tabalay da kumparay. Nag-istorya kami laan. Anya lang unay ti pag-isistoryaan nyo aya. Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumangsangpet. Kan masapsapa ka arumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samot. Talon mga talaga. Yung kagagaw ta mabibisina ko. Adakwar tayo tatang. Apay madang ti kwarta. Umutang ako paggatang may iti abono. Abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awam makitak amula di asawam. Diyan may lapagay ti imulmula na. Ha? Nalpas matin ti panagtatalaw. Apay, nagsikin krapaya di asawam.
Saan, tatang? Milagayam. Anyang raw ti abunwan niyaw. Diyak mo ka ni bulog Basta kung nanamot kasapulan na ti abuno. Pambarla di asawam dayta. Mga nod na babae na. Isaw ti pangtindan na iti utangan niyaw. Ay, sana pud no day tatang. Awan babae di manugang yo. Nagsingpot ni bulog. Di mula mo Nalakat yagin si singpait. Ken kuna makanayon na marabyan na sumangsangpait. Kay masapsapa mo arum-rumwar. Papananda. Ije talon. Talon nga. Anyat kuen na ije talon. Asa-asikasuan na dagi jay mula na anatang tatang. Ay na nakitak jay talon niyaw. Basit tinaimula nating ijay. Jakpat dyan na talon ti papananda. Ha? Ay. Paliwam di asawa ma. Ang mga nagchichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak bulog. Talon ka di ngagpaiso ti papanamwan niya. Ha? Apay nga mo day tadamdamag mo, Jima? Makikita man narugrog iti banok na sumangsang puta. Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. Tadamot punto na itimbaga na. Anya kumati abunwam kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka man nag-second crop? Ay na, kada kita'y mulak ka natang ijitalon Ay, imposible daytan. Nagbasit di mulam ijay. Jakpat yun day tangay bagbagam. Ha? No da babae may baga madagos kanyak, tay pagat-pagat ko. Nita, di ka man umisam iti kas bulog. Asino ti babaeng? Asino ti pangpangtadam iti utangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bakit? Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadagas na laday jay kanyak. Kapanan nyo gabay. Nakasukat kayo mate. In kami agpaling kita tang. Sumurot kayaw? Ay, unbad tanay. Awan masinsid ay di balayin. Kasto ikaw, dakag sukatan. Una, ijamot la paling kiti papanan tayo. Ay, nagmayat talaga tibiyag yung gagasawa. Mabalin nyo lang tati rumwat iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Una tatang, kan ag-grocery kaming tupayon. Oray siya, tanay, naibusan ti pang kusinak. Awan amin ay. Sige, gumatang tayo ton tatang. Da kamin ton timang bayad. Ay na, agyaman nakabaraw. Awanan ti pangisukataken ka manugang kaw. Manmanaw ti kasken ka kasingpait. Mabilbilang lang. Payak man nagpasyar, balasan ko. Ne, da kayo magayam tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay Wala, kailiw kong dagiti apukok. Ay, ayan na nga ni Bulog. Ay na, sana matatao dito balay ti anak yo tatang. At daman ni talonan Ay, kastaya. Ay ala, aginanaak man nga rod beeta, inak man sarungkaran ni abalayan. Nay, apay nga da ka abalayan. Kaano pa ya simbangpet ka? Itay laeng nga balayan. Umay ko man iliwan dagiti apukok. Di damot nga minagaw-awid ni di balay. Ay na, kasano kad makaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Mangurkurang isda balayan. Takasanaw, sadot mo't dyan akmaw. Inal daw ama pa nagtalon. Ngem awam magimgimulan na. Mapansamay lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awam matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak kaw. Na mairamramanan nga grigrigat iti silong ti anak mo. Abalayan. Di nantumot pinilpili ti nakiasawan na. Anya ka ita. Natangkin gamin ti ulo na iday. Sige, abalayan. Mapanak pa Ay, sige. Kung di bakasyon na ita nga balayan ko. Awampay uray may sala ko maakamuti. Wano sa ba pa sa lubong na. Ima-ima nga umay. Oo na yan. Di lagbayin. Naimbag pa'y ka di balayan ko di banger. Na naparabor da. Tila may itid da kanyak. Ngam da ita nga balayan ka.
Awan pa na puutak ngayon tin na kanyak. Uray sa nga rakam la kumaadikay. Awan! Julie, bakit? Agree ka. Ah? Apa yan? Apay gabi? Marigata na. Agangis. Kasla at nakapandag nga nadagsan dito barokong ko. Ala. Apa yan ngay? Sige. Mabit lang ang tiipan kay hospital. Ay na anak ko, agpaimbag ka. Apay ngay, binaybay am samo ngamin tibagay. Di kan samo ngamin nagpapalo up iti check up mo. Tiyan mo ka kat, naimbagaan ako. Ngam samat gayam. Naliwayak tinagagas na nang. Di makil ka no ti puso ni Gabi nanang. Sigo din nakasta ti sakit na. Ang nakarkarumot itan. Naparigat samot ngamin iti trabaho. Ha? Ti amok akit itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uy, nanang. Kurang laiti na na ito eh. Tatang, da kayo pala ti pangitalkak ka ni Gabi Tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pala ang makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa kan asikaswon nyo Katala Ang magtrabaho ngay anak ka. Kompormiditan Agway tresak no sales lady no iso. Ta sa anak mo't la nakalpas iti koleo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Bulog. Akin laya ka dagiti ibumbunag dagita babaros. Kan nagadu atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Ha? Pugtuam, bakit? Ay na, di nakman parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita Dagitay mulak iji bangir abantay Ha? Minulaam di bakan ti aluti tayo ijay? Kuwan ta sayang. Nagmulak iti ado alayakan taro. Di agpay suman bulog. Wang ngarap. Taytan ti bunga ti kanayon nga irural ko iti masapa. Dan iso amarabrabyan ang agawid. Anya? Ala, sapay nangina ti tarong kan laya ita. Iso nga rod at yamba, bakit? Ay na, nukasta. Diyak na yung pag-arup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Uwan tapno guminawa mamatibiyag tayo. Day, anya ngay day ta ipatpatak daryo di ta sangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abay kiri tatang. Kan minimart. Ay na, nakatsamba di asawa. Ngamin kay, nalawa ti minulaan na. Wen nga rod Uray siya, jak ammo day ta. Inlimod na, takayat na kano sorpresaan tatang. Ay, kinanda pa ilugan yan. Wen, tapag-deliver min to iti tinapay, kanda duma pa ang mailako. Ay, Pau, nasaya at nukasta na ka. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina, aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga round. Congratulations, Bulog, Barok. Apay nga alaman nun da kong tatang. Wanatan nakatsamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinababainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya day jayin tatang. Lipatan nyo dagitan. Nukasta, mapakawanak. Gawin basila ba nagdagita? Ay, thank you garon Nan, limagaso mo mga raw. Nagumatang ang itipuspuraw. Apay, anya klase a posporo day tatanagnina? Kwa, upat wano 5 abaks ti katangag. Reserba ti daduma. Ha? Ano ka nga tangay nga agimbag gabay? Nabaybayagan nga agsakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka meten atanay. Kasi mo dyan ako ngagtrap-trabaho.
tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayong tatang. Amok ang maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikur nga mintikas tao Si kalaka na ayaw ng timay lutlutuan. No nauma Kad si kayo na ti- mga asikaso iti asawak tatang. Ala, agawid kayo. Nay, anda ka magaya man nakaong. Ala, agawid kayong tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot kasta at iraramidin nyo? Ita, taawanan magimulan nyo iti asawak. Kastalatan ti trato yu kan kuana. Idi adda pa'y kwartan ni Gabi. Kasla isun ti kasingputan iti imatang nyo. Ngam ita, taawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kuana. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayon. Tasya kun ti mga sikaso iti asawa. Ay, kuwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamain. Ay, ala, ay, sorry ko man Kamalik dayjay, iso sorry. Kahit promise, jak ulitin na tikas jay atrato ka ni Gabay. Sorry.